ewie na mamu no a NDC fo de omo de beba no entimi mo amu nsa meto aso enye president enti se NDC fo de omo timi atoto omo ne ma yie dia omo de mosquito kwa besisu a obetimi aba befa MPP abeko so to opposition 12 years Ghana ya ka fofo a wonimte no kuta o man no voice ya ayo papa dankam na apostle Dr. Usbepa say Ghana for didi so mo nyinni so Usbepa si we the president ya nobody on this earth obetimi asesa sa de no enye adwuma MPP wa Ghana me bon prema sa uma no woni ba oni tsi enam sa MPP so na me ba oni hye 101 say ya me chia na nsem oyopo obra ne wase okay by na body mu no yakopon bon as a servant eni obi anu ni do o sofu bi no nya agye o se ma oka no what ake wa na so work say tia no macho ne de ka o so ni fa so etinne ami sunsu na say nya me ho de ankasa no afri asori dem because na so for lawyers aso for police for and omo de eke omo ahia me eje committee yan you matter say no me say me tia bia me simple sa no won me nya asem a me ni lawyer me ni police ni me Ghana me ni lawyer bia o me dan say one say what say tem da do e wo da na de wata ma chiu dia say me problem and I need to for ko wada me na bola so na me ko trebetre me do sha ba ko ja bola I will say Reverend Isaac Usbepa at the prophecy be better bonds and Adana watch him say so smart at the NDC for a chinosa so sumno action home at the free NDC for a chair. Womo anhwene ya enema enkoye emfama womo na abrekro na wachire mususa wono ene ye obi a wosihine na wosanto hine e wo Ghana hanti se wopese o ye Ghana man pani dia na mo no Reverend Usbepa ne nsaso ene wetumi abetina Ghana kunyo se Ghana man pani na we na Ghana for HSS se eye na Reverend Usbepa ye hu se ne ya okokwo hye nkom edema NDC for ne kame se onu ni interest na FE NDC party nim enti na wo kire se sunsum bi FE party nim eko afei wo side bi ekoma NPP fo a wo kire se womo a NPP fo pese omode no eba womo kan ye bribi atwuma wo bantie no NPP fo pese omode se nipa kro na na esan ba na so mo anhwe ne yi a results omunya no 2024 this time around 2028 results ombenya no ebekọ from kra e de achensa we na Ghana fo tena se din hwe nkomhye no etie na chi wo maso no se we de sa nkomhye de papa wa twe calculator e de ato ho e na wa calculate nkomhye no e no de abebeto from ama Ghana fo mo akwaba e de about too much gh na so first time ni a obemi a subscriber to na de be on account no upload ni to the first person ya won sabide kan kabusia me saka ejapoku e wo benchen wa ha me no ebedi nkomo me se wo be ka ho ne ma na kwaba na afi yi ni nkomo odifo poku mo akwaba oba ayi ma no de so eja bibia boko oba de egusu hira me atamfo na ebere de nyame ase nanu kwese dey Reverend Usbepa nkomhye o de betu dwa Ghana fo bi ne nyadwene ebi se ase wa hyeda calculate nkomhye no ene wo de aba ebi se ne ka na papa na ka no na wo yesunsun mu nipa enti wo mo ka nkomhye ne fa wo no wo mu ntie na so pom no mutu ho anamo eje poku mi sa wadwe nkyere se ebeya den na sofo wetimi aka se sunsun mu e de party ne baaye no sunsun ne fi party na chikwa won hyeda nkyere de ko de poti party ne ya sunsun ne ja na kokoi oba we de Yakubon hira o fa cha me so ma asere wo kasa figi so ma me fa nchiama too much ahwe for mo hwe program kese we na awrade Yakubon hira pe bia ma ne nsu bia yi oba pa emi se prophet Usbepa o nyame sofo okay nyame fa no so kan ebam na ya ne me ho ase Ghana na kwesi asembi Usbepa beka bia onyankrofo bi momo esoritia no hone na ya na edu bebe na etwetwema so kakra okay mitie wo question na obisa na wo se sunsum edi NDC fo achi no sunsum na ede asan atweno ana meboa wan ka se edom edi NDC fo achi edom na pa ba okay and wan ka se nipa mo to ba me NDC fo no omo ba mo okay ne mo mo se de wasi sunsum edi NDC fo achi sunsum na ede atweno oba na sunsum sem no me pa che ya ne won kofo omo soli sinsem so na se won kofo omo ene che se sunsum sem we e no kra na se we nya no kra okay ebi ni say o hwe ba gumu a na so
so hene ba nyame se die mu na Samuel ene Yakobon ayede atusu no ba na Samuel asomete ma Saul okay et one day Yakobon bu sa Samuel say Samuel obe ha ho akosi Saul wo kosi da ben mi urade ma poso okay bebra e dobulu nya dia di ma Saul ni Yakobon poso ba ni nipa ni se nya ayede aposo me kan ma ko wie ni say Dr. Usubempa ono hye nkom ese mama akoma pa enti nyame de Ghana hye ne se bi enti o ma ni nyanye dey ento abama no ya nto ankan kosoro aso ene ono asa beka se o se sunsumu a edi endi se echi sunsumu na dey atwene ho nipa o mo ha oni say enti him for the say him for the cassette ezie because me nyanti say o mo asase enti say o ma me hu okay say ti me mo ni make fa odifo Ghana for kasa politicians kasa asofo bimpo kasa mebi ababonta be twese enkomhye na revenue Usubempa de abeto monten no obetimi de ne sesi ni bu a twese oboa enye enkomhye efirade sofo na bi aso ka na nye rekre odifo no good ti asofo sem no kan no are very careful asofo sem no kan you very careful enti am sofo o kan sem sofo business sofo ne kan se no kan sofo no so a e be hawo se sofo beti ma be ka se Usubempa commercial no se na enye no kre odi na we sofo mehwehwe sofo ni din na me de amaw etu de ye behwehwe sofo ni din na me de amaw no wo se asem a me kan na ye sofo na aba bonti abeka se asem a we no Usubempa kan no kre bi ani obago oni o se Ghana de bia no asem da me ka se asofo mo a ye ne ye bresu ye nya omo no se awurade abomu a o ko be si Ghana e be gina asofo so e be gina Kristofo so afia wo mi sa asem wo kan se ti sa se no kan no krapa e ke mu ye se sofo a hye nkom ne kan kom hye no e ka enya no kra na se enyi tumu a e ka ne ni asofo ne ba be take no okay e ka wiasefo e ba be take no mi hu se mo srem ni alaji bi analima bi abeka bi ama ne yoko lima manane yoko alaji bi adai abeso na tia okay by ye nwa asofo no o se ni asofo bi ya ade ade na asofo ye no nipa tina se nipa adi no tum oba bre no ase no akwa ne nchen no kubusa ne nsema kwankire no atend oba ya on so betime nya sa di bre no na se sa gina bent no aya se dai e ka won se okay na oba defo sabe osofo Usubempa o so fete o Ghana debi eti sabe se nyame ka bibia te Usubempa this se nyame ko so to sofo fufo e sa asema maka te Usubempa ne ti wo bia be written as asema wa dai Ghana for Nigeria na okay e tell me se asema ka ne bia na me nyini se sofo bi eti makasa by me agasa me di ma so TV NG FM sofo bu NG Johnson Adubuahen wono ne sofo a wo ka se enkomhye revenue Usubempa e be share ye no enye no kra na odifo ye nhwe ni sei tro ne se ye ho kwan se ye judge prophecy obi hye nkom a wo ho kwan se enkomhye na nipa ne share ye no ubu aten na wo hwe se enkomhye no esisi so a enti ye hwe ne revenue Usubempa be ka ye ya ebia na sofo no tena se o judge enkomhye na wo de bai no se da bi enkomhye we die enya sa na nyame ka no ti Adubuahen asem o be kan no enye nkomhye na se be Usubempa be kan no ho asem na eye ne yawo ba se utie Adubuahen kasa mu a ebe bi atwam o ye duma duma NDC okay NDC for e ba yi o de credit ne ma Usubempa wa se Akufo-Addo tam wo ye duma bebre e wo Akufo-Addo bre so by ebe no so ye no na Usubempa no de credit na dey ama no de ti okoka nta se Usubempa commission we nyina ne se ase duma ye ma NDC no NDC for ye hu hwe na e de bibia ko se Usubempa sa it is na tie dia e ne promote no wo so be de ba be kan ta Usubempa but ye Adubuahen ma me ka se mi kiro e wi ase abojise we e be to ni ntonyi okay na se be nke etie ni ntia nkan nke ye kyereta na afọ nye dai e me fa na ye nkonkodi sabe so Usubempa ka asem na asem Usubempa ka no won na wo so watena se ahwe sunsun ade babo sia asem Usubempa ka na nya dokre
eti wo betuna fa Bible ha dey asoye na ka buo ne die kwa so na sa asema okay no kra pa en ko betuna fa osu bempa ase ba ko we dey asema okay dey adabraka na ko betuna o radio station ama chenchem ama he ham se dey wo ka se dey osu bempa kan enya no kra bye wo ka se mi yese osu bempa ni self interest no dey dey e se nkom aboa party ni mu nipa bia wono pe na asem na obi on pe na asem ti na ho ka sa asem no ene adu bwa ni so betima ka cho praise ene o so obi a wo support no ya o face o so be pa na no butem o so be pa kan e betima esi e ti sa na tell o so ba be dey o ba be counter cross anytime o so counter sa dey we na oba woni ma me fa bibi twem okay say ya support ye no wo ye praise yi no enta we no wo mama politics abe we wo mu nya metuma mu and it is say I never for Ghana and to come see what my Ghana mu ano and ko ye wiasefo na Christopher topa na mo be ye Christopher mienu see etwa ho na ye de ye kon o da so mark my word say bi beba na see Ghana ye bi sia o be ko na ye Christopher and na so masa ye na de aba because they benti and so panic so be back asem now abranti ukwa ya semra no wa su mi asem okoya ni o mo mpaye mu se awurade ma awurade nka ncho se enyam na mesem osu meza onkoka na mo se once osu me papa ka se mistake ya MPP 4 year ya o mo de obi ba ya o mo lusu ya no the same mistake na o mo de neba na me hwam ta se mu so a onka se mu kire se Dr. Mahmoud Bawumia bempa empese wa be president eti osu be pa ya dey e ta kin sa le tedia e na asem osu be pa be ka no enye nkom hye enti osu support Bawumia eni tan osu we dey o ba be ka osu be pa ya dey e ka sa nya dokure no odifo yen hwe ne Ghana fo bi nso ejina aso a wo mo de e ka asa ka sofo edubu ahende wo mo kire se abra ye ba beto about 2024 no na MPP 8 years aso enti wutie kasa na wa bonten a na wo bia e kire se asa MPP 4 no mo ho afun Ghana fo enti se ne etie bia ba ne de omo besese mama NDC aba ye Reverend Usubempa ama bonten tem ama meka bibia dying minute e na oni asofo ekohia ya obeka se nyamese ode akonwa no ama emampeni John Dramani Mahama enno eye ba kwa fe bi omo kire se NDC ba ye mampeni John Dramani Mahama aba kire se enya de obesan yakobim enti 4 years we so a we on side stand bi enti enu ama kwan abeda NDC ho se afei no mu de nipa foforo beba enti possibility so mbetimi elusu aban 4 years eye high ema NPP so NPP betimi asan ababie because NDC ni bepa no de beba no ye new person enti sa ne manyina Reverend Usubempa put sa ne manyina into consideration o se ene next 4 years as a MPP ba enye wanwanti no se ne papa na tina se osese sa de we nyina no wo ka ne se nyame atwe ne ho de afi NDC fo ji se ne ekoto aban na se MPP fo ko fa o se se Reverend Usubempa kan oba good susu asemo ho ye na ka na obi a wonim okay wo se yewra mama ewie na mamu a NDC fo do mo de ba no entimi mo amu sa meto aso enye president okay hwe asema meka ne nei twoto na ahwefo mo hwe program nyina omo take record rent wo se NDC fo ko so tutu omo nyema yi na se vision kuta mama sisi a opeso di bu oman no se NDC fo support no e ma vision ni bamu a MPP e ko so opposition 12 years okay omo ma power okay ti asem we yi on se Reverend Usubempa kan se bi se ni pa no di card me ba ye no so mo ya from so service every part ba ebema MPP for us at opposition okay ya na sunsun sam no ya kan diploma ya kan PhD o and ya kan bachelor se ma wie school ma ya me bachelor ma ya me PhD da bi sunsun sam no ya kan do onim me ka se bi kire wo ha e me bi atwam Mesi Ghana ha efi ye gwa kwa menkuma breso mo se mi obi de kunya e wo Ghana na from limam o cha 6 months e wo Ghana kunya so na ofiri so de koye efi ho mo se mi no so beta kunya so bi ba Ghana because so no kra ni pampenti so ka no kra ya si we the tribalism asimo so be pe ka no Mesi Ghana asofo no
wa bontia obaka so mo nka bo mu di nkomo o mu hia o mu na atra sai ko mu enkomode no wa meeting ama mu se ni ado beba kwan ama Muslim abeteki Ghana konya no aso ma kema kano media be preso okay what 2020 ayina moto kufa do be firi so no for no ya omodi ba onya be ba no e me se sabi amodi be ba onya nyame abon so fa ni nim de na poa na nipa bi oba be president bia no ba onya nim de mo anu ma o ma ne ntimi nya dai e fa ntuma papa fira ba se leader de enye hyehyɛ dem emi na bodi mu ba no so be pe kan nei o Ghana for actually an wofam na MPP for any mistake no mo sama ba onia mra god wuti amusmiti ha NDC for entontom e ma me gina after mama chi na mama mamuo no ne mo dugu fam otutu ne ma no enye pepepe na MPP for nka so ya de ba onia ba obese lusu abaro me ka no ka chiro busa se bi betina tamwa yewa mama rini ya pe ya fresh e wo se be na ko pa ma Ghana ya ka sofo a wonimte no kuta o man voice ya e Papa Dankam okay Papa Dankam ne brabo ni difo e no su bempa e ma me nkan se mo fidie we so ba e ma me nkan se mo fidie we so e ti dia nkofo ti nchen a o mo so aya pia e di o su bempa ta o se ni tembia o su bempa be ka se me nkofo so e ti ri da no at no day na se na bem ma o ka se mi ampese me o question me answer kakra okay o se anything do so be betimi tenase enye me na me ka Ghana for o se Ghana for ba me beti no anu odiwo beti no anu say na yete ha ya na enye yen nsam ne ka ya na ne Ghana for pese omunya wo anko mbebisa wo enu na ye bisa de mo te Ghana for kire ne say as a revenue wo so be mpa no wo se wa man 2024 no no ampa wa ma abonte ntima ba be hye nkom no kosi se okoshi asofo ya okoka say it say NDC for ni big cry asofo ni big cry na Ghana for kire say wo mu nwinwi wo mu because wo mu no ma ye adwuma na fe revenue wo so be pa be ka asa na tension ni nyina e call ne so me ni o ka say mfiri wanum o se mpanyifo bu be say opanyi bi adua mante okay asantifo kasa bi say opanyi kasa bi a na opanyi dware wi a ti asem ni opanyi ya dai odware wi ne so ya dai asan eti dey tell we go so me pa be do anya miduma koduri ba bi o te osunsun no woni kan be kasa man kwara na to ayam pia eni nachi okay enko fonte sunsun nsem ase sunsun no yewo ba bi obi aye dey ejina e wo sunsun na apostle doctor Usbepa said Ghana for didi so mo nyinni so Usbepa si we the president ya nobody on this earth will be assistant sa de no e dey adwuma ntumi including bi ameti me yosunsun nipa ebra MPP o mampeni akufa do be frisi ye nyina ye dia no tumi bi se senate bia MPP be sa power ama me ne Usbepa sofo ba kunya nkanta no se de poku nka ba ya kase sawalo na papa se ma waka no obi antimi se sa de ma nya dai enye yi ena me se wo ma ba bi wanyini do no wanyini ba de do de nya MPP be dai abeba because na emu bi ehwe niema akufo de egu kam free education into to bi ototo ye ne ma niema eden ya MPP timi asa de aba mame me si sunsun asem no ye nya agudi asem nti de Ghana for bi kika ese wo Usbepa ebeka last minute no ate asimu no enye se ebeka last minute ye prenyini kasa wi a asem na to atwa odifo ye bekọ akọhwe sofupeni adomche dua but mimisa we ntwa we to na fe ye nso chenko ho ne ye nhwe Ghana sha ase to ababra ye fi soja mamu biaba kedma menkebe mamu abra na Rollins ewo ho no nyame fa ne currency otwa 8 years wie ye no Jonaje Kunkufo former president na ebaye ono so baye no otwa 8 years otwa 8 years no na Prof Ivan Satamel so nyame fa ne currency ebetu no ono so betu no betina kunyo so na nyame fofi antoata no dane de toye eno my man penin John Dramani Mahama ebeye president oye president ni wie no o sign to us 4 years ema NDC enti NDC cha 8 years ema John Dramani Mahama echa 4 years pe eno ka ho bi no timi sign baye enti wo so betwa 8 years ena wo mokoye ena Nana Dankwa Akufo-Addo ebaye one Dr. Muhammad Bawumia ena wo nso ebetwa 8 years
abra John Dramani Mahama ebeba before obi Nana Danko Kufuor betun 2016 Reverend Owusu Bempah hu adwuma so na wo ye edebo a NPP e ma wo ba ba mu enti na bi kire se Ghana kasa no se oye sofo na o follow Ghana trend na ubehu se bibi abai ekoni because abra John Dramani Mahama ebe succeed atame was na onu anka san so sign coin no twa one time pe and wasan abai nti obetwa the 8 years na wawie enti sa calculation ni nyina na Ghana for aye and wo se da bi eye abato na yeto enti se wotena se na osese abato trend a Utimu se Ghana for ayo madwene se 8 years bia no ye best sabam set obo se on the 8th year no amanyoko na wote so no ne niema nyina hya asese ege nsem bibia hya asese ye basama no obo se sabre na ne ho afono Ghana for enti emfa ho ne nipa ne beye bia no omo decide se beto abane tene beto abane de etia no enti sa trend bi nyina no omo kyerese se wo ye obi na wote akire na wo se onye sunsun nipa kwa na wo de wani keke kwa hwa otum se Ghana ba no 8 years enu nti no we na akwakoye 4 years John Dramani Mahama na wonko biom no enu na monka se na calculated prophecy ya wo mo de bai onu wo mo nya adwene sa oba trend na unti de wo kan ewo nipa afamude ani suo ani trend na da hwana na wo kan wasem ba he MPP for no more kwanya say o betwa 12 years ewo omamamu nu by edu baby no ahomaso ene ahantansem ene ma MPP o monti mentwa omo 12 years ebi ni say ebi ti say edu baby yewra ajekum kofo ado dankwa Akufo-Addo adu show boy adu gangantoa edu baby no okocha pa nananmo a wo hete kunya so nanan sorry ase no mo ya dai pachia no ba fi obeje bi se president abeto wo hene edania president for 4 years 8 years betum ba ahini de o ti so akopim so be dai obewu enti sa ho maso no ene be wura pipi fo mu a e ma pipi fo ya dai awon funu nipa o de pa yewura mama amamu obui ambisi fo a omotwe no hie nyina enfa kuma pa eta papa lechi na papa ne niam opeso ye no omo no otimi nye so omo meki sa 8 years a year o chakizia so fi say mama e twa 4 years ye no so twa 8 years yes ana me calculation o calculation no baby a no omo twa 4 years yes and I won't say Ghana no say candidate bi aba fofra e ya won tanya aje se wo ko sign ba ebi amprenu prensa so ansa na wonya enti se Mahama enko biom no the new candidate ebeba no possibility se wonya no Ghana for kire se e wosoro ahona fi America kire wo se se wo mututu ye ni wo nyama koyie senior wo ba ye na ka dollar think of 4 point na mutimi ma dollar subsidy kakrai na se tumi to aso akoso enye se me previous a se mo be kan ye na fa du ba bi a se school for kwa e school mo be bi mfa ene se nkofo ye demonstration say ye twa ka obi so aye wa kira dia 13 good mass ye twa ka na be ma omo afunu nkofo na se bia enye mo dugu fam ense mama kan ye enko ka ketenkete o so be che ya wa sha se so be che kukoi otimi tiche kukoi na ma je pokumi che kwam nya bi ya oba sabran be du obi timi ka se omo di entonto oba di sam tuntu be na furo ye be se sa mamu no mama be bu na be ma na dai abeto aso okay it is up training we no amo kan de enye du oba bi o na ade timi ma omo eso kwa omo timi me bo ngaturu e ya ho maso so munya du ba bi a afi ase omo ya de mankofo ko mama so se Akufo-Addo di free education ba na nkofo awofo e bo na ba so na free education afi du ba bi na se free education ti Akufo-Addo ko kemi bia wo tie bi because of so the free education ba nana we na mamu okoye ma we sha fo enka no no obodo motom se gon en na ma ko wi sa mo ko ne adu okay it is this for do metina to mo ne ma ye dia omo de mosquito kwa besisu a obetima ba befa na mum api before ne de en kwa se mo nyame mu asem apapa osu be peka no ekuo ni wo okay ni asi do free ho ba ne busa na kwa so enye ni afa ne ho ko okay fadi we shi wa se good Ghana aya papa sema da say Ghana Christian de be nation
mo ana Christian country Odifo say what kind of sa Ghana for no one nyadwene because so me nya Christopher nkwa ne wo eye majority Christianity Christopher ne dosu enti yentimi nka say Christopher dosu nti ye Christian nation ye Muslims ye Buddhism ye Rastafarians ye wo som bebre a o man ne gini nyina tum ma me ka se mi so ka Arab country ko si akore sa so Arab de Jamaica fo nya wa Arab ba de ne egbore ti wa Arab aye Muslim. Okay. Aya dey here for tieta ho. Nipa na mpa no nipa bese betie no kre. O do opa. Ghana for RPP for nya so brache. Na o do omuma pa woni anya dey emra. Obadwa me so ti ha. Abi fo ba to ye bobo esas me kan say nya trodi. Members no. O ti asofo che o mo ma no ba pa ofio. Aso me ko ta say ye ba. Members ti asofo nsem e che wo ma me no papa mo ofie. Okay. Na kaso bet me gina na so fia ka che members say mo listen sika me mo ma so be bia to aba nya dai e ma mo Odifo say mo kan say dia obi beka say ene a Christopher asofo no mo bo man yi abro because say obi e ba be pra konwa say Ghana man pani na ye hwe adwene ya wode ba ene ma wo ka say obo obeye ne wo opese wode bo man na say e ya de e be boa wo man na ma wo man na ti fa na ntuma pefra na ye de esoma wo free mu ka say ne sumunti ye ma kwan ma ne bedi ade de dia say na ya mo man no asem no nyina na waka no say asofo bo man na bro min kan enka se enye no kure eye no kure tro do mu nyina so mpefe because enkanya abro ene mo bo man no a ene abro no mu di o man a enka sofo be se ko man yonko sofo be ka se mo kan enye no kure enka sofo be timia aka kire members se obi adi matter ti members mo ko no aya bro na Ghana ha no a Christopher mu tie me ne no o mu tie ase no mfa so mo adwum okay Jeremiah chapter 6 verse number 16 was mu musa tete mpon no mu hwe bebi akwampa no mo fa so na mbenya wo meja dai ama mo kra okay na so ma na pre wo makoma mo se ye dai ya mfa so ne sari nti wase ma hye mo so ayonfo so hye totoba ntonya dai e ma mo o se Ghana asofo ni nyina nim no kra se ye wo be wiase no pese odi ye wasase wesu a etwa so hwe buso free mu o ma na echi ana o papa echi obeye yi a ejina abusuye so obese ya ejina abusuye so ba asofo timi di nsem bia ba be hyewa kire se so ba Kristo mu a ya bode fufo ene madada nya dai atwam etu wa so ba di Kristo din de enkohwe obusuyem obusuyem enkohwe fe ofiri mu se fi o te sei enenne ya bichi members na tene etu wati asordem 24/7 ade wo na busuyem a sade no ekotia no onkohwe ni team frase de wo na busuma ade be boa no amada bro ba wie pe no wo se onkohwe enye wo adwuma na no so hwade bia ebre otumfo te kokoso ayiri ni abaye no wati akonya kasim wadafo friend kun na yituma ati ayi paso na nananuma omo ya amamre ya mo kan se akonfo esalai ebisire egu otumfo ntumom o ti se asantema ya announcement mi se nipa bia fa afade fofo da mapie otumfo eyase kopim tuntum kwa okay by enkofi ba otumfo eyase a no mo frefita ya fe mo ba ne ade white dom ha omo body ni ba bia ya white ase su bi da ho ensu mo bra hafo ko bia fa tepa bosu no ho no ya fe ne ba ne o yensuo kani tete ya nanan mo bisi so no pewo no ye fru wo ba okwo ko hye go ne fru ma na ye ensuo no amane ba ensuo mo ne ba ya no ahye no so eti asante ko ne na dawo mo no ebra mo problem be ja asante hele no ne nipa ne kase wo mo ye fa na sinu ba ya asante ko nya no wo tumi wo ba okwo tepa ho eno ko hye bo ba ne ho enti ba ne ma ne ba no first asante hi obedi akonya so no ye ensuo ne ba eti ebra to fo na ewie no o hye ya obi afa afade bia ma sankofo no kwa na difita tapama hene asema mika so obi program bia obi dia na se tapama hi se fita efrant ma fita kwache otumfo abamra na manye ya totona se eti o ka se Ghana sofo enim papa no mudu o mana bra e no kre o mudu o mana bro nte na me misa o se wo ye sofo e be ye den e na wo men ya ye ni yie mu asofo adwa no meche ma no nyito Ghana
mistake ba kwa o man ye wo nyina ne se wo ye so for no for brofum preach a ya fo asem nya wi o ti asem me ka cho bi o for brofum preach a ya fo asem nya dai enya hwe ado de for me say asem we say abra NPP Lucy ye no wo te committee Emma wom ko hwehwe mu ne nti a wo Lucy ye ba committee no Michael ko report ne ba bonte no wo nkyere ne ba bia da se Ghana force Dr. Muhammad Bawumia eye Muslim nti na wo manto abana ma na emu no eye NPP for na se na wo ka se edru ba bi na se dwea bom so na se mama wo so ka hwe wo nti eye saa ne ma no ene ne na dan kwakufu ado ye ehun tansa ene bo Dr. Muhammad Bawumia na enye ne somo a wo mu nti a oba omko abonte ko ya yi no sikita ka pipa na ko mfa metu dwa pipa na kasa ta sukuta omo penyin no Dr. Muhammad Bawumia kasa kwa be kan ye se report no edrube ma ne ka se report ne ba na se indicator report no ba bi se oye wonno se oye Muslim nti na wanto abana mana o best step down but report no ba en so anka biasa na obadwa asemu a eni wo de twa asem bi beta ho de eya dance me pacho zongo committee ne ehe fa na ba ona wi ni yaba no onkudu onwa ni krom kura no o mo anto aba ma na wi ni okay oni mo wa no akena ati de meeting se bi predecessor ati nye bia dum me ba woni Europea me follow no MPB wa Ghana me bon prema sa uma no woni ba woni si enam se MPB na me ba woni hia 101 si ya me chia na nsem o Europea bra no wase okay ba na body mu no Yakupon bon as a servant eni obia no eni do oba de me ka uche nye ba eni ni pepia no eni do asase we fu se nyame mo lita etina penifo bu be se nyame mo asafo ne no fiti prekope akofa hin cheso obi anye den ensomo o de MPP for me de me meka ala mo beka se me se omo pa omo de omo nya asodin 2028 obo so mebe opposition ade da ho ori for Yesu Kristo oba wiase na edrube bi okwa asori dem ana wo moye enema a ense fata wo no twiamba e de bom wo mo asori dem nti se me yesofo na obi abeka asem ma na no atia me na me members estore me na asori dem asenkenye bone Yesu Kristo o so okwa asori dem e di nti o twiamba na wo mo didwa asori dem wo enti me fa cho o yesofo na obi be didi watem a ana so bi ka asem tiewa eni edwadie no me pacho esusie wo mana sensusie okay sa na wo ka dia seka Onyankopon edifo Elisha wayo olumai wakoko ye adwuma a wabrɛ olumai akofo na pakan no akopɛ ba bia da agina ho me ebofra bi frisi ne akokwati pa frɛ wasese me Onyankopon difo dia ene sese fi mu nya dai emeche mo we Bible say apostle a sise fi mu beche nkwala more than 400 every year mo atete o mo nam ekun mo pasa adana ne tanya bufon anka se sa bofo do mo ye innocent nko do mo body beche o mo okay na no Onyankopon di fo wakomade ma eja afri so bai Bible so for enipa 5000 o mo di fo tresika kiki o mo nyina ti guo okuma mo kwa eti se ye kan sa de afia di fodi ni ya adwa edwadie se ne ne o mo ton powder ton oils ton we awa sore dem no ene ke echi wade wa sore dem na mum se o sofu bi no nya adwo o se ma oka no wo take wa na so wo ka se tia no macho ne de ka o so ni fa so eti ne nyame sunsun ana se nyame ho de akasa no efra sore dem etu kan Greek kasa no was Ichabod the God has departed nyame ho wan kasa from them because na so for lawyers so for police for and omo de etwa omo ahia o ya me do mama lawyers sia o ya me mama police abetu sia Bible say he na ina jina kupo wo ina jina kupo fe janya dai amaji yeso me eja ko komiti yan you matter say no me say me tia bia me simple sa no won me nya asem a me ni lawyer me ni police me dana me ni lawyer bia o me dia say one say what say tem da do wo dana ga wada ma true dia say me pabom and I do to for ko wada me na bola so na me ko trebetire me do she ba ko ja bola na me preach wo chana okay radio station so for bi abenya me nya topa
se makasa fa kosua kwa nkyere ho na me firi nyame sofo de ne no kasa fa kosua kwa nkyere ho e sofo se oni mu abra bebusa na me kire Bible no na according to Genesis revelation e bia bebe ho kan ya Genesis nkwa na ka woni bebia quotation na me kire wakati acha na man da so for me sika ma no nyini feel ready no so e kwa man ja ne frem no se ajaboku o ha meka obi asem da de do ba o kan de wa wonim ba sofo so me sise me for sika ma no nyini feel ready no so nti ahwe ho ye wo akoso oni anoma sofo em so penyin wakamate sasa mo sofo America na se no o ya soro wa Timothy Forest okay ana mke sasa sofo ma sama na June July se June July no timinya ni part 10 e na Timothy Forest no mo ya pai kwa me de nyam tuma oba ni pa da se teko e ti so bi so sofo no so wa be e bla dem tumi wo bi akoka no men so ma mo kopo no approach for mo kwa che no e make sense yet wo maya ye de mra e na ebu wo man no enti se wo ni obi enya adwene na wo kire wa adwene no enu ye soronko na se wo di nipa na tem na no wo gu ne ho fi a police for betimi abem mami se ye ma a police for bamwa na nya meduma na ye ye afiri sunsun da ba honamu tieni o enti ene me wonwa on se na obi be di sofo a no akọ Bible school ofre bia man so ba go ko le gon ko ye masters wie no aduma ntimi afa ama no bibia ntimi akotu ama no ene wako Bible school 3 months what brofo woni makenkan ene wafo Bible no so ko dia no so preach ene osika wa ne nsem tina bu so for skedi ya ko si aso da ba ya ko botampo bia ma no ene wote aso da bo ene wo so do preach Bible tumi edi na mtuma ne bi ni so eti san ko ni nya asem a ene so do one rice no adi ba de nya na fre no bia ma tumi no woni nya asem a won kasa obehye dem obehya ade am wo nya me firi so ba ede abe kwa ma no abetiri yema nya me ni asem mai okay yema nya me ko ye ko tokwa mai asem obu se nya me pese me wo so obu se asem aso na mcheche na no ko se de twemu ya ko se de twemu ya ya so ko so ko fo nya bo pa ye e ko te nya me asem o so fo nya bi che bia ne sore ba atimi fa kagu ka e fa ni pagu kam abo wu aso bi aso dem odifo enya mbeto odwa se eye so pani adum che dua ansore ma it is alleged na se me wo no wa na se kasa no mo kasa ho omo nkoma no muti se o video no nkoma no yedi no ya ma video papa ta na mo video papa ta me pa cha wo omo papa no wan odifo ba se papa ka se muti awan kira obetimi a kire se we mu ya adum che dua ansore ma o se ba se kwa kira na se ba se kwa cha mu ni ko na so mo fra ko fo ni na ba dia so mo fra ko fo ni na mu kam nya be cha dia metima ponti we se ma no wo kan kire se omo fra adum che dua le ba odifo Bible say emu okwase anu ayete so no enso do bi o si bua no emu no ho say oye nyansani enti se mennuane me ya ade na me mwa no ebedu mwa no beka se wo buto so nyansani so ade woni me ye de emfa kwam enti wo se me bua no no wo sade a wo ye no enye ade wa tube bua no a kwasi ada no a wo hiani mobrowa ya wo chini bi wanim ni bi wo ko bon pe so fe yakopon a so many 31st no ko bon papa balu e bia na that valid Sunday ni nyame so wo fo so mbra soro no fo mu aye mero what the so for ti kokon to kwaja wo nyame sama sen kokon ti we that wo mu aso de mu na me wa ene ti se enkola gitu bi omo ko youth meet as de be be omo ko nya advert ni persist ewu ye e ti adu asan ko fo omo ko Sunday we se nyame afafie na ka ko pem ye ene mu ya mu ngwase wo nti we san ko ko ni bia na Bible is lack of knowledge my people perish omo se asofo omo ama members no watching members na adwene etim me se asofo so be peka no woni de nche wo kasa asem no members ni ti asofo chen wo mo awofo no eti sofo se hey nipa wo akasa chen mo nkwabo no ko se de se ko kwa so de se woni me kokon to kwa ma sofo no wo dware ya wa gari kumpo no de me ka ko nya so me hwe ma bibi wo hwe ne kayanda ya ehye no yo dia mo di ko gura so de se ma ko ma ko gura de mo no ko ti sofo no ko bu no a me se gura ta bibi otie odifo Peter kuma Yesu Peter okuma Yesu enti me pa chawo o so chem se aso members so come Jesus ana ya tigana and good dog akwatra radio TV station okay enti Jesus atem aduna ne members na ko demonstration say good dog asem o kan no o ka say Jesus oh adwa afa mo me ojira na che se akristo fo no o mo kuma Jesus o mo kuma mo aso fo no enye so mo mami boza
Odifo, and yes, I miss one more. Who's there? Send your walk and make say, Peter no the yes, which I buy a babachi yes. Peter chase a kind of chobias or cool, and the master within a chi. And to say, yeah, sorry, but send your walk in, me dimmy penny china, be a can't send bina and see, I'd see me soft penny no say, me confront the panel on behalf of me soft penny na. Say, and yet the bonnet quine so. As I'm okay. Peter yes now. Anna, you better tell you to say Peter, yes. What don't follow about Royale? And the Peter catch you so good, Yankano. Now, for any for me, yet, it's Yankasan who are the yes, you are home. Come to you. Yes, you trust Wamako. It didn't nine. And yes, you Peter's Womiako. Now, what that's it, Womiako Yana. I don't do a pen of matters. I will rap. Oh, by Toma Community and yes, matter. Men one night, woman said, and me in into years only. Oh, sorry. Oh, I got me so any bread. Me allow us a bad day. But come. No, some man can't just say, much dear. Who crab, sorry. I don't know to yet. Mommy, I call. Omuko, I must say, aha. Madam was over us. I was going to say, they're born for this. That pro was what Miracle. Or do you have us moving one? Or me born at us and love us. Come forward. And allow us, sorry. Papa, what money? That day. And when you're for, I saw them one to mock up to quiet day. Edamano. Hey, Baba, let us say, this as almost somehow. And the book did this as a time. So for get many demonstration channel, apart from me and to make a wasp. Okay. So for being no to me, I look at I saw a good idea. What can I say this as young chassis? For so for be kind. I saw for my Abra. To the so I look at chief man. Check what we are approaching that to a okay. What's the form and one so? Shadow me a piece of war. Missing our tongue. President Commander. And yet, some members and out there, ya dano and qua and go so them more. No one can be on with the chili. No one can be on with the chili. Now, Papa will take you. I got it. Antonio got a never man or their pa. What it? Sisi awa when it done as someone. Was it done as a white people from Soto and Emma before? Some people one in the jar, because such a member says, so be out one to buy the day. I'm a people that. And before one was a body pool. Was a body pool. Now, some of the policy can write and this will can go. Missing members, me a software. Okay. Many so sit here, yes, we see a day. So for me to not command it or back at a through point chamber that sorry them. Or whatever the said what they look move. Okay. It was a packet them say, no one said more, will mistake no massa, most in the bar, who will lose one. I do my main cancer more video with you. Now because I make cancer more video was what we never show. Yes, you 24 hours meeting Kosu. Okay. Yakasa. Okay. Now they are finding my job, though. And here, Papa, go catch him saying, no, that's small, some couple, south of Folia. And yet, me the makers of one best of Mukoyano. Almost for when you say, and soon. Because we saw one the panel walk upon my papa said, one can say, dinner bill fine. I don't find you where she was doing. I saw for no. Almost shame me to myself, or when you go for the chance, no. But I don't do Yano. Almost just uncle for now. And to one, over shame or bra, why you here? A bra, what did you? A bra, what child, yellow over shame. But when you will do a static class, why not? Say the panic kind of stone at Trevor, or better room. Okay. You can't catch over there. Also, funny work, massive. Well, evangelist. Well, preacher, because yes, if we have the from one of the property, yes, bad every ready see. What you must see me power when you see cat. Abraham of them. Yeah, now make sure properly interview to say, Papa can answer was if free sadity and the taste of the never see. I sorry them. Only never for me. Not of what I just will be at Coco man. Nema of fire. Nema of fire, devil material of Coco man. Whatever. Hey, members, no more money now. No more money in check. The young Jabu says, Suma, no one in such a hamano. Sanso for you, in Kosoko Pamani, they might a big call university, a big opportunity, a big master, or any back. I tell Kabby to say, one more day, or Coco back a day, Abacon. And to me say, someone can nail the market down. Ghana said to Cobesia, a Christopher, and a net to cover Ghana. And you Muslim for you as for a Christopher any brady. I want ya, your mamma. I do a mission.
Amino defaults in your mission with us. Babusia, young come to training in ha any AC message over your comments or comment section for dear mammy. Too much GH. Well, was subscribing with us in the mission. 1 year, some sort of 4 year, me all the social media platforms. So for too much GH. Oh, subscribing like no share. Now, after so any be a at the dark good, ever essential.